ассалому алайкум дӯстони азиз, салом ба ҳама мардими сарбаланди тоҷик. Ҳама каса хушомадед ба канали Афта Душанбе. Умедвор ҳастам ҳар як шумо сеҳат саломат ҳастед. Ва дӯстони азиз, дар навори имрӯза тасмим гирифтем ки як навор фақат сечкоро ба навор бигирем. Шумо бошад дӯстони азиз, любителои сечко дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. Дастгирии саи шумо чи аст дӯстон? Танҳо лайк мондан аст. хоҳиш изо даҳмад лайкҳоро бизанем, бетараф набошед. Нафарои толу меҳмон ҳастед, хоҳишмандам дар канал подписатся кунед. Ва бародарои ман навора нок занода то охираш тамошо кунед. بهترین نوشتگی انشالله مخلوطتان میشود. سیچکوی تنجا نوار کردگی هستیم. رقمای واتساپ ما در روی نوار میمونم. اگر یگان تاتون یگان نمود ماشین، خانه، زمین، کوارتیره و عموما چی نمود مال و محصولات برای رکلام کردن داشته باشین، پس صورت و معلوماتیشو در واتساپ ما روان کنید. انشالله در نوار آینده رکلام میکنیم. کورس رو با دوستانی عزیز در روی اکران میبره و اینک ما نوار سر میکنیم. تماشای با فراغت به هر یکی شما خانه. باردار اینک نوار سچکو را سر میکنیم. حتما لایک را بزنید، ما را دستگیری کنید. و یکم سچکای فروشمان دوستانی عزیز 200 دیم کوزوف میباشد. سالش 1996 ابیو موتور یگشت، سوزشوارش بنزین و گاز، коробка مکانیکا، رنگ سربرسی، کوزو سدان. ماشین باردار عزیز قرار دارد در شهر خوجند. نرخ ماشین 60000 سومون. صاحبش باردار اویدی ماشین، اویدی حجتش یگان معلومات قید کردگی نیست. رقمای صاحبش برای معلومات بیشتر در روی نوار موندگی مرحمت زنگ زنید و معلومات بیشتر را دریافت کنید. میگذاریم بعد دیم سچکای فروشی. دیم سچکای فروشی ما دوستانی عزیز 200 دیم کوزوف میباشد. سالش 2000 مای، ابیومش 2، سوزشوارش بنزین و گاز، پریوت زدنی، коробка باشد، автомат، رنگ باشد سربرسی، کوزوفش سدان. ماشین برادرای عزیز قرار دارد در شهر خوجند. نرخ ماشین 105000 سومون. صاحبش میگه ماشین یگان کمبودی نداره، حالتش عالی. 4 بالون نو، کوزوف میگه یگان کار نداره. چشکوش، انا پیش قفو، همش میگه заводской خچای، варид парид надора, кондитсионер ях, салон ва обшивкои дар кожаи заводиской хучай, сиденьёи пеш лиф, потолок аликантара, люк шишагӣ, полни шумка шидагӣ мега, магнитофони Sony оригинал, задни камера, рул мебел. Хулас барои худам мега тайёр кардагӣ мешаст, рошан мефурӯшамша. Ҳама ҷоша мега ҷавоб мегум, гарантияш қатъӣ. То охири сурат тренировка дорад. мошинчаро мега пеш бинед, бо савдорам мекунем. وارد رقم‌های صاحبش در روی نوار میبره. مرحمت زنگ زنید و معلومات آن را دریافت کنید. پلوس وارد رو коробкаш автоматයි. مرحمت شیربچه любители сечка бари хд 204 кузов. Солиш бордор 2014. Объемش 2, сӯзишвориш бензин. коробка автомат, ранг сафед, кузов седан, пробегаш 105000 км. ماشین دوستانی عزیز در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. عین حال قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 170000 سومون. صاحبش میگه ماشین در حالت خوبی، سالونه حجت، تنیروفکا، утилизация داره. بالون نو، اکومولاتور پاچکا، مسئله علیش کردگی، همه رصدخودش کردگی میگه. معلوماتی مفصل‌تر طریق تلفن. دوستانی عزیز رقمای صاحبش در روی نوار میمونه. مرحمت زنگ زنید و معلومات بیشتر رو دریافت کنید. نکته نمونه باردار که شما در چی نمونه ماشین لازم میشه، حتما در کامنت‌ها نویسید و ما ان شاءالله در نواری بعدی جایگیری میکنیم. دوستان عزیز، چهارم سچکای فروشیمان سالش 1994 سال، объемش 1.8، سوزشوارش بنزین و گاز، коробка باشد مکانیکا، رنگ سفید، کوزو سدان، پробегش 345000 کیلومتر. ماشین دوستان عزیز قرار دارد در ناحیه واسه. نرخ ماشین 35000 سومون. صاحبش میگه مرسدس در حالت خوب قرار دارد. اکومولاتور نو، حجتش تا ماه نوامبر مهلت دارد. تا ماه نوامبر 2025. утилизация کردگی خریداری انیق میگه زنگ بزنه. دوستان از رقمای صاحبش در روی نوار هست. مرحمت در تماس شوید و معلومات انیق رو دریافت کنید. میگذاریم با پنجم سچکای فروشی. پنجم سچکای فروشی ما دوستان عزیز سالش 1999 سالی، объемش باردار 2.8. سوزشوارش بنزین خودی، коробка автомат، رنگ سفید، کوزو سدان. ماشین باردار قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 100000 سومون. صاحبش میگه که ماشین یگان کمبودی نداره. کожни салон сиёҳ، ҳамаш сад، хадабои сад, масъала нав алиш кардагӣ, балонаш ҳам нав алиш кардагӣ, утилизация дора, документош 1 сола, тренировкаш ҳам 1 сола. дар беҳтарин ҳолат қарор дора мега харидори аниқ занг бизана. дӯстони азиз рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мемонам. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти аниқро дарёфт намоед.
хобардорон гуфтанд ки рақамои ватсапи мо дар рӯи навор мебирояд. Агар ягон татон ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чӣ намуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пасворд ва маълумотиашро дар ватсапи мо равон кунед. Иншоалло дар навори баъдина ҷойгирӣ мекунем. Вардор шашум сечкаи фурӯши мо солиш 94 объёмаш 1.8 сӯзишвориш бензину газ коробка механика ранг мокри асфалт кузов седан. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Нархаш 33000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошинча элеганс 4 дар электропакет люк дора, гази евро 4 старт-стоп низ дора. мошинча мегӯяд полни объёмни кардагиай ҳуҷҷат надора, утилизатсия надорадоштан бо савдора мешавад. баллон 90%. рақамои соҳибаш барои маълумоти бештар дар рӯи навор мебирояд. марҳамат харидоро бошад занг занед ва маълумоти аниқтаро аз худи соҳибаш дарёфт намоед ва қатъияка савдо кунед. шербачаҳо навора идома медиҳем ва дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. сечворсиза миннатҳои моро қадрдонӣ кунед, лайкҳои беплаб бизанед. ва ин сечкаи навбатимон бардоро 200 дм кузов солиш 98 объёмаш 2 сӯзишвориш бензину газ коробка бошад механика рангаш сервиси кузов седан. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. нархи мошин бошад 85000 сомон. пробегаш 21000 км ва соҳибаш қайд кардагие ки мега мошина мотор, коробка ходовой, кузов ҳамаш сад, баллону нав, мошинча тозаи элегансай. полни наворот, дискор родной худаш, задний камера, техосмотр, солона утилизация дора, тонировкарам дора. дӯстони азиз, мошинча мега тоза, задагӣ пусидагӣ надора. харидори конкретни занг бизана, савдо дар назди мошин мешавад. дӯстони азиз, рақамои соҳибаш дар рӯи навор ҳаст. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. бордораи азиз, ҳаштам сечкаи фурӯшимон солиш 1996 объём моториш 1.8 сӯзишвориш бензину газ коробка автомат ранг кабуд кузов седан. мошин бордоро қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи мошин 45000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошинчара солиш 98 коробкаи автомат объёмаш 1.8 техосмотриш то 8 моҳагирам муҳлат дора, утилизатсиярам дора. нархаша бордор 45 та гуфтеса бо муомиларам мекунам. рақамои соҳибаша дар рӯи навор мондагӣ. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти бештарро дарёфт кунед. марҳамат бордораи азиз, наҳам сечкаи фурӯшимон бошад. солиш 1998 солаи объём моториш 2 сӯзишвориш бензини худи коробка механика привод задни ранг сервиси кузов седан. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи мошин 70000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. як даст мегӯяд гаштагиай айвагон гирифтагӣ меша. як сола ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора, кондитсионер ях, ягон расход надора. мошинчара ходовой ҳамаш навай, умуман мега кор надора, фақат ҳай мекунӣ мегардӣ. пусидагӣ надора. дӯстони азиз, тагош навай. рақамои соҳибаш дар рӯи навор мемонанд. бордоро марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт кунед. бордораи азиз, навори сечкора идома медиҳем. навора нок замода то охирш тамошо кунем. беҳтарин навоштагӣ иншоалло мақбултон мешавад. зиёда аз 12 та сечкара бордоро навор кардагием. ҳатман лайкҳоро бизанед ва далши меравем. ин сечкаи навбатимон бордоро солиш 1998 сол объёмаш 24 сӯзишвориш бензину газ коробка бошад автомат ранг сиёҳ кузов седан. пробегаш 255000 км. задни камерарам дорад. дӯстони азиз, ва қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 75000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин солона документ дора, утилизатсия дора, тонировкаш пӯчидагиай далши сурата маълумай тозагии мошин хайхтон бордор чихелки дидесен состоянияш бениҳоят хубай. харидори аниқ мегӯяд занг бизана, бартер мартер намешавад. срочно мошин фурӯхта мешавад. пли наличка. дӯстони азиз, рақамои соҳибаш дар рӯи навор мебирояд. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро пурсон шавед. ёздаҳум сечкаеро ки ман ба шумо пешниҳод мегардонам дӯстони азиз, соли 1995 солаи объём моториш 2 сӯзишвориш дизел бордоро. инам варианти дизелниш бари шумо. коробка механика ранг сафед кузов седан. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри бохтар яъне қурған. нархи мошин 34000 сомон. соҳибаш мегӯяд бо муомиларам дора ва мошин срочно фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, рақамои соҳибаша барои маълумоти бештар дар рӯи навор мемонам. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт кунед. бордораи сечкаи навбатимон соли 1996 сол объёмаш 1.8 сӯзишвориш бензину газ коробка механика ранг мокри асфалт кузов седан. мошин бордоро қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи мошин 35000 сомон.
соҳибаш мега мошинчаро айбаш статершай хадавоиш 70%, 4 баллон нав, гази евро 4, дигар ҷош мега созаи мошинча нахаду гаштесай. ҳуҷҷатош ду моҳи дигар муҳлат дора. Варианти Алишерро мебинем. Ягон мошини сабук боша, неки мега камрасход боша. дӯстон, рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор мебироем. Марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти аниқро дарёфт намоед. хобардорои азиз, ба ҳамин навори сечкаҳо ба анҷом расид. любителои сечкаҳо максимала дастгирӣ кунед. ҳатман лайкҳоро бизанед, нафарои толо мемонед. хоҳишмандам дар канал подписия кунед ва зангулаи каналро пахш кунед. ва бардор нафарои ки моро то охира тамошо карданд, то ин ҷониб бо мо буданд, ҳатман дар комментария 3 ҳафта зер кунед ва мо мефаҳмем ки шумо моро то охира тамошо кардед ва ҳатман миннатдории худро баён мекунем. ногуфта намона бардорои азиз ки рақамҳои ватсапи мо дар рӯи навор мебирояд. агар ягон татмин ягон намуд мошин, хона, замин, квартира ва умуман чӣ намуд молу маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, пас сурат ва маълумотиашро дар ватсапи мо равон кунед. иншоалло дар навори оянда реклама мекунем. боқи дӯстони азиз дар паноҳи Алло бошед. навори наваш дад кунед. хайр.